Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Meghalaya Upper Primary School Teachers Association kaban sakinjo sa kajingya lenti kabalay post nam kinti ha kabaay jing shakri baban pet bahaya kabha kamiat jong kinohikay school Upper Primary rilum khasi jantia batgaro kan sa pinlong ya kalimpong ba jong kinohikay Upper Primary hasnong Mukla West Jantia Hills District ha kasantri kunopra araja arpulay kaban sedang ha kapor ko ibejimen step Presiden jong kaseng ubabu Kenneth Shadap hakajing keren bagila pathai kubor layat ho bau menteri katanat puli puthi jong sarkar urakam e sangma unsolong ukong san hakani kasngi ringkat ke jingdon lang jong advisor jong katanat puli puthi uba Himalaya Muktan Shangpliang bakinoi kai jong school Upper Primary nerilom khasi jantia bat nerilom garo Tinya penong kenung ya ka conference jong ka Meghalaya Upper Primary School Teachers Association Dakaba ni khot suba ni aware suba ya baro khot kinong ikai jom ka khasi jantia angarwil jom ki Upper Primary kabangin sa panlong West Jantia Mukla umlong no umulong dai umulong haka samtari udi sambat kan sedang ka buat kadwe beji di pelong kenang dia kali conference ke tipu jumi kali pan khot balwer ke baro khot kinong ikai sedang buat kentai kasih buat jantia bagi soba bagawan kenang kali ke conference kam tamanga ku presiden bola terai sedang ba ngadu kisna arajar iwai arajar art tahadian kali ke conference nang sha song thai nok nang sa song thai nok tengah terpad di kinong ikai mo bahkan mo kata rum kata ka jinya kondo ka ba kaddo mo banga buta presiden tengah ada aware kenang ke begini wat kadai ke cinta live house nam ka bangin celebrate ke cinta live house nam joka sang muksta maka muksta ru kadai kata ka registered association mo ka ba la register na do isnam siajar kanai spa kanai pulai dinila dat renew mo lapangin biang dia kasang lu di hakane kasni tuan ko chief guest education minister honorable sir rakam badu advisor jongka education honorable sir HM Shangpliang IAS di nanta baru MDC jongka tuka constituency ni semua bahawa tip ketika conference jom ketika Meghalaya Upper Primary School Teacher Association kawan selong mulong ketika santri kaba la keduk langi ya barok ki school ki budan apa setri jom ka Upper Primary School ad hoc jom ka government begini warna nomor ketika conference kaba ya dari dekat ka jingdak jom ka sen jom iku tu presiden ketika sen kai live host na Kanton ro ka souvenir juga ya kaba ni seperti pipa artinya swi. Through this conference, I would also like to request all our teachers from Garo Hills as well to be united and come together on that day, in which our honorable chief minister will be our chief guest and advisor of education. The main purpose of this conference is to get together, and we also had not just a souvenir, there is a memorandum which we are going to submit to the education minister with regards to the aims and objectives of this association, Muksta Association. Hakili ki sinan ki balalet kawai kong kasen kaba nilak bangle kong kasen kadi kam tame apa kinong ikai ki kendo ye kino ki jing kidon kinong ikai kiba syak terminate kendau kidon kinong ikai kiba syak ot palat ka tulok jongki don kiba syak ot san hajar mundu hajar tapong tu apa kiwan sekasen demi ni sim kia ba itu ki kamban sok ki problem kita jadi kimen kiba sok nang taru niana iru aga juk kapor bakan don kata ka jingya trailan bak ki school management ngimship kan kata ka partiality
bagi nong ikai kidi di bawah ngidaya selok ngidaya wat jentip ba teladan isyam bagi nong ikai di baterai hok kisah ada bank ya rap sisa iki nrela dan isyam pak bagi don kinong ikai ki bagai kafot jonki kimlek tista school kimwan tista school kilamit tangkap kum kitu pak ni habia pendak kinong ikai no ba kimlei banglong kumta na balai kakta ya kalawai jonki na school mo tenia le bakandon kata kajinga trailang ru ki school management ru bakar te kaba adu manta te mo na alen raba kini ki adap apa primary school te kidai ki pala ring ba kumbat syom nama nadu senam rapo kendai po kala long for the last 33 years kamsim dan kata ka upgradation mo siaka digital system te adu manta ro kampatan ten rei kamlei kata kadeka jinya kendua ke jinya terikam dan rei kai ka bangi semua tenat kadeba kapuar ba nganadu itu kisnan mangasim kammo akapuar mangasim kam nang kom mga kumu spokesperson ketua kapuar yo tulok tan kapsan spa si benai ketua kapuar nila yo ahi da kajingtho na sarkar bangsa petkiu no rei kan petkiu niya fight haka high court niya file case haka high court tengi job haka high court adien menila job haka high court ka sarkar kasa ai kat kumba la ular kat kumba la ai da kajingtho na kapsan spa chana la ya di kumta hi kajinga trai na kala ya jar sapoi sedang re wajar naga andre wajar sapoi sedang prajar naga prajar sapoi sedang kandri wajar naga kandri wajar sapoi sedang arpu ajar tita te dan te iba rit coba palat imo ti ita hi de achievement jong ka sen jong ki muksta adu unta te ndai ka ba semutanat kadai tangkatai ba mila ban wanra kata ka tinggi kai do ki para nong ikai mo bagi dei banglong ki batrai hok bagi dei banglong ki balai hok bagi dei banglong ki dominat nanta mangi ko ki nong yalam ni ikai do ki bikin long kanuksa to bahagan ko ki nong ikai mo kata kadai kawai ka ba niya persan na kapor sa kapor haman ki meeting ni om ba service to people is service to God, service to children is service to God mo kata hi kadai kawai ka ba ni so tenat kan ko kita ki nong yalam ba ni yalam nanti sa kachimba kumban si om no money is not everything mo if we can mold the character of the students, if we can mold the students to be better citizens of the country kata hi kadai ka ba kongsan nimri pangkratkan kala pangkamti haka State Education Commission baya ki kambar rokhai nadu ki AKA borokhai wat ki memorandum ki bangi ai Education Minister wong kamha pinai sa Education Commission ya kanir ilahai ila somne isla sa Education Commission Bakat kong betul suatu ekonomi State Government lu kan apsuai ya kajintri kan juga State Education Commission. Maka State Education Commission kan katkung kajingia keren ini kini ya persyang hiban rak justice kini ya persyang hiban rak justice katala kan. Nari ngas muksan lah rana terihok ini maka State Education Commission pada State Government Kashim ya ka recommendation and suggestion of State Education Commission nanaiskan bah once and for all the problems of the teachers will be solved. Nasnu bah kansadon kata katulok ka bah kinong hikai kinong hapsu ban mi sesurong kansakiu iman muslim bah kinong hikai rukit sayo ka ta katulok ka obiang katung kijinya keren kan katung kijinya keren baka government kan kita kita di bangi kami lenti karena kita kadang nyiru ni samya baka ngom tadi ni ko ayo baka ndon kata ka jinya trailan mo nama baka State Education Commission tanah asutu
kin le ha kin trai hoki bat ngaraya keren ba bat kiru ki omba nakalian jumi ma nimdan kata ka political aim nimdan ke persian bagi pemandra raya ka ni karena masih saya baik kita hadir juga conference antarik na nagsasyon tayo na kan rin ang swirap yung kung advisor ingin bagi kinihan bagi ng desa keman mat nangiskan baka sorkar tung kenang tabu kenang yang ada state education commission kenang ba the whole education system will be revamped no tentu mai lo dia kata akar kontrai ka baringkan kenang ba kan solve di problem di pemansuan mar pencua terkadai only political backup hakim ini last 40-45 years kadai purely political backup kemudian kata justice tapi kini pemerintah kemudian ke justice lembaga negara state education commission nama ki beliau di badan antur di bawah laksana sudah